Hemprek adui ahoi ka chesongse letsi seat sharing dodedet jotson be. West Karbi Anglong District Headquarter Hamren Multi-Utility Building Hongchai along Sochen Constituency Lapen Hamren Constituency Arat ASDC Songpen Kachitoidun MP candidate Jotson Bephan Kangthum Karni Kedingpon Amai Padupon Pini Arni Anta ASDC ke adui ahoi ka chesong ta arjap thiplang Lapen Hemprek ke hangtami ington te pinlang puta Jotson be Radamai Pialong Lamthe Jaipur Hamren Pen Mahendrong P News First Karbi Anglong Son arpu kairona national park dang pe theji pulo hala bangta ni tum si pro pe son long le pulo la ta ni tum pro pe ta chief minister ban long le anji puta chiri suri si puta ni tum pro pe la ke sialam government bang ke bongala hinie bang ke Congress la pen APHLC tu pan apatai tin election da ni tum chingwa Council election brother seat sharing na adaka seat pen MLA election brother seat sharing na adaka seat from pido lo kar belong no dima saulong pen seat sidolo seat follow apot klengaram na hini niliga thedungalam kaning je bangke council lo bangke nangja ka tharma MP doji Ada CEM ke cerai, Kongres mas CEM ke cerai. Lang ni lilam kali parti lang. Ba MP dan itu nang hang dulu, MP dan nang cerai dulu. Nang tum le parti ini tum le, Jingwai ra cepi kroinon masih MP cerai masih CEM cerai. Kongres lapen APHLC itu. Ni tum bang MP kandidat nang dulu CEM post nang dulu kuda. BJP bang saya pernah. Setiap alam tum krokedat, puluh ni tum ta parti penang ni tum piplo thuk sedai. Lagi BJP ne na to, alam kailo Kongres na to, akam kailo, mane Dilya sor na to, akam kailo. Ni tum ta parti penang. Kongres APHLC jo pan ni tum pana pin khat keme MP pen ipos wet MP la pen CM bangke. Nang tum le thak on pula anak kapin khat keme ta alang tu kecesong selet penajo, Hemprek alam kecesong selet penajo, ahoi alam kecesong selet penajo, PGR forest alam pen kecesong refugee fan lung nahi kecesong selet penajo si nili tumpe si sharing tumte. Ulu tu le tu thuna ko pode jayega thar ke non het se keceseng song la tum election thuji ASDC ka 1989 pen election thu ga song thu thede na pu ko dak ASDC blute lagi kecing masih kecil song lo, nah so kecil song bang, aku tenai bang ke Hemprek lo, autonomous state, nah solam indeng sih loci tok lo, seta Hemprek lihat, state lihat penajok sih, jakong dulu seta, Assam government itu nang si kudun unde, Assam government lo power nang exercise dulu unde, masih so power nang piana jakong thita no puta state ka leader posi nang exercise under lo posi la so power nang paji phudun de yapan exercise nu de yapan interfere nu de yapan state nang po halage nang ji songbo mo la pen long nang po la pen ji songpa me lu te ke long ni de ji takal asila ke thina elam an parabanga da kisung do pik ahoi lam ta ho hala school da pun slash le college da pemi me university da salam pemi me pen chenglok da guna ason pik lo da la kha le kisung kan pi to mon guna hala long le pota ta online pe sikuni na yi pro rong so ke online thek premium ka pisu pro la hai ka tu ga homosa akisung an la problem an putak song je fansi jaga ni lita party pe nang toy dun lo da soteng pensi campaign APHLC Congress Lapen BJP Racharya Songatum Arni Siverang Bongsi Lumbajong Langso di sama number 2 si Karihanse polling station along vote keregamai nang kipadu
Karbi Anglong East West Lapen di Mahasawa Parman 6 ST Parliamentary Constituency MP ang Hoikang Waichapan Election Commission of India aporani ke horating pen prek chamra charia song atumta mena ning kachathya song pen kachatordun MP candidate aphan kichpahai japhan rong rup atokano do desang se vote ke rekchimit me pinason thosi jangmi project lo ni phai inquiry ni lumbajong langso a hawar disama number 2 sikari hanse polling station along le thotsita APHLC Congress pen BJP atum vote ke regamai nang padolo Lapen labang so vote ke regamai along APHLC party atuma hinpen rada thengno lam theke jaya tengki BJP candidate Amar Singh Tisophan ke pahai lote Lapen chongsi Narendra Modi aphan puthot India Prime Minister Kipaman Thulong Detlote Jasemet Karbiang Long East West Lapen di Mahasawa Hawar Kido Inglong Akai Sotum Kaphere Meme Naiji Lapen Akisum Kachetong Nangji ke Citizenship Amendment Act Mate CAA Lapen Uniform Civil Code Mate UCC Kedeng Henlo Ateke CAA Jongsi Kedeng Lote Bangladesh Pakistan Lapen Afghanistan Adera Long Kedo Lak Hindu thoram kirim amuluk aphai nang bat kraksi nang pleng set khangjang pupusi APHLC songja potum radaphan than pachini lasi isi kamunthi dam nangji mate karjumi me lama bangke sik shedola havar ke CAA exempted pusi Karbiang Long Autonomous Council kachari bom tim Karbiang Long atum ningje rintilo tangte parliament along CAA dengde aphi Hindu Bangladeshi Pakistani Hindu lapen Afghanistani Hindu lahai lak aphai arara mulugatum aphan konat lapen kodak along ria dimalongsi ke chakpo jongsi CAA 6 schedule area exempted mate pajokji pulote Delhi UP Bihar Rajasthan West Bengal Assam along ri Guwahati rong supialom Hindu Bangladeshi Pakistani Hindu lapen Afghanistani Hindu arara mulugatum aphan ke chak jadim dojilangma isi Arjumi me alampusi APHLC tirpi Kongchon Bank Professor Sargiri Rongphar Lumbajong Langso disama number 2 Sikari Hanse polling station along vote ki pangruma maya long lamthi pangdak tekan Manja Pendilip Hanse News Fast Karbiang Long Election nota la dak sikarian se PSD dak so ties no man ke BJP tum kiran pare phak non MP le hotu ke la ke ekdom dom khorbinong bole ke BJP tum ke thek lord le tasila te bokte rai la dak sikarian se ben chenglo la te bokte rai rong an man ke BJP a candidate tum ke aport je phalang no nang ne lo ako BJP a bene workers atum wang tanang ne lo dalom ke dak ke do tangan ta APHLC long se people la pene tum sar jai ka thar ban se chirap se tun ko dak do tum an ke la pela dak kapre ka scheme ben pa chu bai thap ta ho la scheme la ration card pin pen ho la hala duplicate or runodoi la scheme pen la rong so phan ke bai thap ke ther thap la hai bang to nang ko la ke tun ho ta le la pa le BJP tum la claim thap ra ke dagara tum no bang lule lo reset lo la se la tum ka do is ta me APHLC pha vote ki pen ka pa haji phan si chisik ding chu be ko ge non phong ya lang ke chu ga li lo lang li phan ke than po si am the a the ne la lang li phan hala gopi me ke star campaigner ki pi ga li lo hala himonto tum star campaigner pi a thai bang la hello la jong si non jong si lang ni pahai dun dek thedet pulu dang de ha hala BJP MP hala candidate hala Amar Singh jon pahai dun dek thedet pulu dang de lage ki than mek pulu ga ko lang ni phan ki thani ban si hala himonto dun na kam klem bom lage no la si la dak theso jur chote lo chu ke dam tang hala jai pong long da lang ni ningje lo ala ni thang se ningje lo ni thiolo mo de lo so jai APHLC tum la non BJP rally do bomosi hala ni tum muni dang thakon la ayat la si la non Amar Singh jon si ke remlo pulu dang te ni CM arpu pen che than pet po lage ala ni che than te ai dang ni la jong si MP jong si ke remlo polo dang de la ke alang phan khang song se than pe ji aku political career ki julo lang ni ke APHLC long live jai ka thang long live jai ka thang long live check se do long live check se do long live jai ka thang ayalo ba हमारी तुम्हारा था मैंने बंगाली बिहारी फन APHLC को लांसलर ले सेतामे 6 schedule the constitution of India te paragraph 20 te golong te dak tribal area utame posi dak sakuri pakuri pan chenglo tu ka biasa dak tribal kun si long plan nei
lasi ni tu APHLC a party is same akan kerjata tribal farmer si kerja. Aporsi nomor 1 ada masalah tribal farmer si pertanian. Development akan lebih pusita, hensole noni pusita, urungoto phone lebih pusita, ration card lebih pusita, sakuri papuri penceno, contract kartu kawian lame tribal apa? Pakai kartu yang long so masih korban perang. Lasi ni tunggu tribal party tribal farmer si kerja kita masih itu tunggu tribal farmer si kerja kita. Lalu, APHLC Kongres akan dimiliki atau tidak ada? Karena kita siapa anggap ketika seperti parti kesolai mati. Nasib itu kan approve itu sang mantan berapa itu teknik. Apa